Sesisho njalo sithi goodbye 2021. Angabe wenzeni wena? Fikile uDisemba manje. Angabe wenzeni? Yabona-ke lana namadoda amakhulu lapha, amadoda ontabeni, amadoda amakhulu asebenza kakhulu. Iyona-ke le ndawo lena okusiza kala khona-ke abantu lana. Phela ngakhohlwa ngila Eastern Cape elisisi-ke. Sithi abasizakala abantu. Lo nyaka uphelile ngani zenkosi, kubuhlungu kunjalo kwabaningi. Abantu bayaswela, abantu bayahlupheka, abantu badinga usizo, abantu bayagula. Kodwa mina ngiza lana ngizokunikeza lithemba ngithi khawungithinta ku-071 940 8907 sithikethe udaba sizobona ukuthi singasizana ngani, sisizana kanjani ngoba amandla akhona-ke amandla lapha ekhaya-ke. Kulapha-ke lapha endlunkulu lapha baphila khona abantu. Ukuthi abantu basazophila. Oh, maye lo nyaka uyabuza ukuthi wena sowenzeni? Noma upheka uhlala endaweni eyi-one awusizakali, sowuzulahla ithemba. Ngithi akuhlali kunje. Bonke abantu bayasizakala-ke bafowethu. Bayazi-ke kusukela lapha-ke esigodini sami edolobheni lami ngoba sebasizakele-ke abantu abaningi. Iyo le ndlu le baphila lana abantu. Thi phela ngisasripe lapho. Ngiyanithanda. Thina-ke namhla-ke kulo Mgqibelo sinenkonzo, inkonzo yamanzi. Kuyobe kusizakala abantu-ke kakhulu-ke. Ngiyanithanda kakhulu, ngisasripe phela lapho. Kuyaphilwa lapha kwaHlophe. Makhosi.